you hear each spoken need. Your love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights for what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. All the while you hear each desperate plea, and Lord, that we have faith to believe. 'Cause what if your blessings comes through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're here? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know when pain reminds us hard. This is not our home. This is not our home. What if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my greatest disappointments, or the aching of this life, is the revealing of a greater thirst this world can't satisfy? And what if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Mulai terai kenrat nombor total. Dah kecigi bila kita kita dalam sain pertai jungi ada negara India jadi jungi. Hamtape bila ya Prime Minister jungi, Presiden jungi. Ada negara Philippines ni phai sebelum mengutau terai nombor total pada iki banyalam jadi pai jungi. Anan rau jadi berku berdok. Ya kesuk kesain, ya kecigi kecili. Ipan negeri Philippines, now musim bakut, on pundang kita ada cengai jemu, hamtame, musim jauh Pakistan, kecing Jepang, bat kecing Sencha, penyo Sencha hari India cengi, nah kecing Sencha, insuk insain, lagi Sencha, jauh kecing kita teli, bat kecing Sencha, jauh babha kamiak, roy kapa. Kesut kesain, habari India jungi balok away, batu joro, haga imlan salam jungi, hamtame, hat the state Manipur,
bat state Meghalaya jengi. Ibu yang ini kejenuan itu pan lambau try jengi tisukris baim berpasenjan balong sim berpajingsem. Ba ungkur ku kerja yang kinong mikmat jengi baro akari India jengi dan bagi Allah. To ku yaki ko try. To isne yaki ko try. Ipan yang ini lambau Kristus try jengi. Beliau ai yang ini kesini kubha kesantrik jauh di bulan Ogos dengan Islam Artulai bagi dia pada dan akan kemanan jauh di stadium ya kebalan Catholic Association of Shillong kalau penkret kerpang nak komentar program yang ini ikut dijangkau di besong di besar akan dikasih Shillong. Yang kami abalai mengenai Catholic Association ban khotlang eki para bangai Kristen baru ibadan akan dikasih Shillong. Bangin ya Kristen ini senok tilam mati hagabakum kani kapo kabadan kampe kapenra. Metib abalai eki lumlang jongi akan dikapo. Baru iru gidorut kemensim Katni, Kikun, Kijome, Kibalaiwana, Kijong, Kisnong, Kiyin, Kisem, Kidiasis, Kibalang. Tang da kaway kijimut. Bada kaway kijing kerpat yame atra. Baman sngowis day. Ya kikam kibafla kijome kibame chupen pa. Ban penpang hagani kokor. Hagi jelam manipur. Kendar babha kini laitli kisnam, kilaitli kibenai, kilayat da keting yam, keting kot, keting jauman, kesnam, kebalinki na kisnong, bat kinong. Jom kini, kiparolok kibai, kijongi, kikuki, bat kimeteng. Bat ni kibasong kibasa akan dikastit Meghalaya ru, ngimla aku kenra. Ban supay, bat ban superkat na jingai ya kani ka jingja ka baso sike ndai lemba ka ni ka por jo ka jing wan lang jo ki khon ba ki sakri ki jong me keleng ka social ni ai go eme ko penrat mangila mani yen tli ka we kum ki khon ba ki kestan ki bagai ka kateng ka jong me ko tro bamen snow is nay ban priang ya ka ne ka jingdoi ka jongi lang baro Bagan nak kat jong ke jingis nai ke jong ni. Ban kami medan ko kenrat dan pau. Ke kabor boleh ke jong ni. Oi kumalabu akan ke kabor ni bu ti kerpang nak kebentakin nong yalam. Ki leaders jong ke state hamani ko. Kenrat be itip idon ke jingkit ke bakia. Nak kebental ke jong ke jelah ke jong ni. Kita doai nama kita akan ekor, lagi long kidong mikman ki MLAs nak kano ke parti ke campaign. Ai bakti kino ya kita dijinggan bagai jingetre ke jongki ha ki parti tum ki badan ha sarkar ke mana. Mereka kawai ke bensin bagi lak banyak frena. Kumno ban rapat Jika jingsuk jingsain Agi jelahi para koi Kumki paralog Pati para bangay Naga negastin Meghalaya Ngijiyo ablay ya kabandek Banwan Banetre Banyakta Banyakendo Batije Kipara Kijongi Pamanipu Lagalong ya ki Kuki Lagalong ya ki Meiteiru Ndray Matago Blay Nimla ya kabangin Lek Banyakendo ya ki Bangin ayman semi, bangin kersan ya kan. Ndray tang kani kawai kapalong kapenrat, kadawai kabangi kibangai itip, teleng setelah kupertay. Bakata kalong bahagi kerteng kejome ko try jisu, kihima bakibor baro indemlo, bat intip pamemelong isim but try.
Kenmaan magta ablay kani ko po. Ya ka sarkar ko badon hadu kani ko po ng tema ni po. Ningay ila persyang banle iko bahatam banmanrat kani kinso. Ndai wana preng jong kata kani persyang ke jong kiru. Namar galong ke tinja kabala kam sirkai. Kabala ja kinom na. Makiru gidang kajing septi. Makiru gidang kajing siir ham iyan iyek kinlen sila gidong kajing pendek gidong kikong keserkaran ki. Naru Chief Minister Badon minta. Ki ministers ki Badon nambat kekenhur gidong. Bat ham-tam kerpang yaki hindro pawut kinom nikmat. Bakin yo kata kabor ban yang kelilang kowe klem dakhen. Ya kano ke parti ke magidon. Ndrai na kebenta. Pecah benri Manipur hi baro kowe. Trago bhan magata kari ko. Kum gibange pati kun kristan jang sosilo. Nilai wadlang ablay ya kani ko ban bu terbang akmat jong resesi senpan. Ya kinong sensya Nano, i-governor, i-badon minta. Badbaro, i-badon, hagiting kray kamtam. Ka-police department. Kapangitip ka doon na preng giting tenjo tibokra. Kumno ban tem, kumno ban yarap. Keleng dijaga. Ibasir kray, i-badon hantia Manipur, om tanah hal. Acura campur, kang pokpi, sugru, more. Seno kenpai bat seno kinyada. Ya kabor jo keting sirkai jo keting tinja. Ndaya preng jo kita baro penla bat kren mo me ko kenra lemo mense mo ko jo we. Pelada kidei ki bangai lane ki bombat yang ye me. Kintip bame melong try. Jong ke jelam Manipur. Melong try jong ke jelam Meghalaya. Bahkan dari India ke jom mengimbaro kowe. Orang dan kano kebo. Klem dayo yang kecil bentuk ke jom. Kerhurung kena ablay yang kecil persang kebarit. Jom kebalan Katolik jom ihang sosilo. Ban penlong kum kena kecil yang kebadan kampe. Bagi nageskan. Bagi kecil persang kebarit kecil atra. Kanam long kabeleloi. Nrei kan say lang jong so ubadaya hagapor ke jongme. Wakum gi bangai hangnya sosilong yakit niaba ni kersanan. Yaki parlo bidongi gi baron hangti Manipur. Sengawa try gi kerpat gi jongi hantane ko. Bagi ni parong idem gi pan gi kerpat ka kerteng gi dong try gi in bisim. Unang penem jong Jesus Christ. Amen. Oh, ini ada wai lagu tentang kejingsu, Manipur, Russia, but Ukraine. Ablay dengan war baru, nabam jukut, shabam jukut, melong ublay. Syamei iwan matni iwan hati por paro. Andrei kerpang hati por ke pengidon kam ke gijing isnai ke gijing gerak ke jongwe. Kumta haganigas sni haganigas por nyawan lang dagawai gijing tmu bantu wai wan kerpa ke be. Do isnai ablay. Bandling bagan panra, ikilat identi, iban penkotpat yang jela Manipur, nagi jimpang yashon diisi, jimpang yapat yakran, jimpang kabanya penyap penusa iwei pak. To isunai dengan borpak kejamai ablay. Dan badun sembako ban pasiau pak kren hati donot hati mensem yang pinong yalam pinong susah
Jabajala Manipur. Lemru Agi Download Batin Sim Pinang Sang Snong Para. Bakini Kandet Penriu Bantrang Banwa Badjabe Yaga Jingsuk Jingsan Yaga Jala. Kejingsuk Hapadeng Kejing Ek Kebalai Puja. Kejingsuk Hapadeng Kejing Yam Kejing Skosi. Kejingsuk Tapak Palak Yaki Bor Skoto Rio Para. Namun dapat hakimnya kami jelah mengkaunya kesyamsu syushmani in the time of me Ijuni. Continue to pray for the good and development of Meghalaya and peace in our region. And at the end of the prayer, I would like to invite all of us to say Amen. Shall we pray? Dear God, who is present in our midst at this time, we thank you and we praise your name. For in the embrace of your grace, you have enabled all of us beyond ethnicity, beyond languages, beyond denominations, to come together to seek your face and to reach out for your help. It is our prayer with thanksgiving for the families, the units that contribute as citizens of our state and of our country. It is our prayer for each and every family, for your support and your grace. Families who are affected by crimes and injustice, illness and deprivation, we ask you to kindly give us your grace, your guidance and your presence. We remember our youths, male and female, and all who are struggling with aspirations for their future. We pray for your guidance and your support, dear Lord. We pray for all those in authority and in the powers to guide and to serve. We pray that you will help each of them with their roles and responsibilities to be honest, to be courageous for peace and justice and development of our state. Dear God, as we come together before you once again, it is our prayer for peace in Manipur and in our region in Northeast India. May your kingdom, may your will be on earth as it is in heaven. May your will reign over our lovely hills and our valleys. May your will reign among all of us, that peace and harmony will prevail. We offer our supplications and our prayer in the name of Christ our Lord. Amen.